ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. Дар студия манучер маҳкамзода. бо фаро расидани рӯзҳои гарми тобистон ва болоравии ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои кишвар, масъалаи ҳифзи саломатии аҳолӣ аз таъсири гармои шадид аҳамияти бештар пайдо мекунад. Коршиносон таъкид менамоянд, ки риояи тавсияҳои бехатарӣ метавонад аз паёмадҳои номатлуби гармии аз ҳад зиёд пешгирӣ намояд. гузориш дар ин хусус. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон، рӯзҳои баъдӣ низ баландшавии ҳарорати ҳаво дар аксари минтақаҳои кишвар ҳамин гуна идома хоҳад ёфт. дар водиҳои ҷанубӣ ва марказӣ ҳарорат метавонад ба дараҷаҳои хеле баланд расида, дар баъзе ноҳияҳо аз меъёри мавсимӣ болотар боқӣ монад. коршиносон ин вазъро натиҷаи равандҳои табиии атмосфера ва таъсири тағйирёбии глобалии иқлим ба минтақа арзёбӣ мекунанд. طبق пешгӯии пешакии агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз санаи 15 то 20 июл ҷараёни ҳавои гарм аз минтақаи ҷануб ворид мегардад ва боиси гарм шудани ҳарорати ҳаво мегардад. ҳавои гарм ба ҷумҳурӣ асосан аз минтақаҳо, яъне ки аз ҷумҳурӣ Афғонистон, Эрон, Покистон, Ироқ ва ҳатто нимҷазираи Арабистон низ ҳаракат мекунад ва боиси гарм шудани ҳарорати ҳаво мегардад. яъне ки чунин гармӣ дар маҷмӯъ ба хусусияти иқлими моҳи июл хос аст, аммо ҳарорати ҳаво аз 45 дараҷа гарм аллакай нишондиҳандаҳои хатарнок мебошад. мутахассисон таъкид менамоянд, ки гармои шадид танҳо як падидаи мавсимӣ набуда, ҳарорати аз ҳад зиёди ҳаво метавонад боиси камобшавии организм, гармозадагӣ, афзоиши бемориҳои дилу раг ва бад шудани вазъи саломатии шахсони гирифтори бемориҳои музмин гардад. дар ҷомеа кӯдакону пиронсолон, занони ҳомила ва шахсоне ки дар фазои кушод фаъолият мекунанд, аз ҳама бештар осебпазир буда дар гурӯҳи хавф қарор доранд. дар баробари таъсир ба саломатии инсон, ҳарорати баланди ҳаво метавонад ба муҳити зист низ паёмадҳои ҷиддӣ дошта бошад. хушк шудани растаниҳо, зиёд шудани хатари сар задани сӯхтор, инчунин обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва болоравии сатҳи оби баъзе рудхонаҳо аз ҷумлаи чунин омилҳо ба ҳисоб рафта, таваҷҷӯҳи доимии мақомоти масъулро талаб мекунад. Комитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси барқаи огоҳии агентии обу ҳавошиносӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ситодҳо ва ҳамзамон бахшҳо дар шаҳру ноҳияҳо барқаҳои огаҳкунанда фиристонида, муҳтавои он дар ҳолати омодабош қарор доштани ҳайати дастаҳо мебошад ва бояд қайд намуд, ки вобаста ба гармии дар рӯзҳои муқарраргардида пешбинишуда ҳайати дастаҳои ғаввосӣ ва ҳамзамон гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ, бахшҳову раёсатҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба мақомотҳои иҷроияи ҳукумати давлатӣ ҷиҳати бартараф намудани ҳодисаҳои сӯхтор, ҷиҳати бартараф намудани ҳодисаҳои ғаршавӣ ва ҳамзамон дар сурати сар задани ҳодисаҳои дигари ҳолатҳои фавқулодда ҳайати шахсӣ дастаҳо дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар ҳамин замина Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват менамояд, ки қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намоянд. ба гуфтаи масъулон, пешгирӣ аз оқибатҳои номатлуб пеш аз ҳама ба фарҳанги бехатарии ҳар як шаҳрванд вобаста аст. ҳавои мо аз меъёр гарм шуда истодааст. дар ҳамин шабу рӯз мардум аз соатҳои 11 нисфи рӯзӣ то 5 бегоҳ безарурат метавонанд ки ба берун набароянд. ин гуна гармӣ метавонад ба нафарони солим зарари худро расонад, алалхусус ба кӯдакон ва пиронсолон. яъне метавонад ба бемориҳои офтобзадагӣ, гармзадагӣ, ба бемориҳои даруна, гулудардӣ оварда расонад. алалхусус ин ҳавои гарми мо метавонад ба бемороне ки гирифтори бемориҳои пӯст мебошанд, бемориҳои дил, фишорбаландӣ ва бемории диабети қанд мебошанд, таъсири манфии худро метавонад расонад. бо дар назардошти идомаи гармои шадид, масъулон аз сокинон хоҳиш мекунанд, ки танҳо ба маълумоту огоҳиҳои расмии мақомоти давлатӣ такя намуда, тавсияҳои мутахассисонро риоя намоянд. зеро дар чунин шароит эҳтиёткорӣ, истифодаи дурусти захираҳои об, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба саломатии худ ва наздикон метавонад ба аксари паёмадҳои номатлуб монеа гардад. дар шаҳри Норак шурӯъ аз соли 2022 то имрӯз ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 200 иншооти гуногунсоҳа мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳоло дар шаҳр корҳои созандагӣ, аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти дӯконӣ, бунёди муассисаи нави таълимӣ ва кӯдакистон идома дорад. гузориши ҳамкорони мо.
ساکنان شهر نورک جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با نتیجه‌های نظررس و دستاوردهای ارزنده استقبال می‌نمایند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک نقشه سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی را تا به امروز 112% تامین نمودند. 180 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تا به امروز پوره ساخته شده. در برابر رواج دادن کارهای بنیادکارانه علاوه باز 20 انشاءات گوناگون ساحه بنیاد کرده شد. توجه به رشد ساحه معارف یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. با این مقصد در مرحله جاویدان دهه 90 جماعت دهات دکانی عین زمان ساختمان انشاءات نوی دو آشیانه تعلیمی با وسعت ادامه دارد. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بنیاد شونده دارای زیربنا 8 صنفخانه زیبای و برهوا انشاءات یاررسان عبارت می باشد. مؤسسه تعلیمی بنیاد گردیده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری شریکان رشد تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده خواهد شد. در شفت انشاءات نوی تعلیمی بنیاد گردیده برای مشق و تمرین نسل نورس همچنین میدانچه معاصر ورزشی بنیاد کرده می شود. با اقدام آبادکارانه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورآفران نورک با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس عین زمان در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 ساختمان بینای علاوگی تعلیمی وسعت سازندگی را کسب نموده است. انشاءات نوی بنیاد شونده از زیربنا و 3 آشیانه عبارت بوده طبق لایحه بنیادکاری دارای 15 صنفخانه می باشد. بناکاران مقصد دارند که انشاءات مذکور را در روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی به آموزگاران و خوانندگان همچون تحفه جشنی مورد بهره برداری قرار دهند. چون یک بنای محتشم زیبای تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 از جانب ساختمانچیان با مرام ادامه دارد. عین زمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 1420 نفر نسل نورس به تعلیم و تربیه جلب گردیدند. با ساخته مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی دو آشیانه تعلیمی که از 10 صنفخانه عبارت می باشد آینده 400 نفر خواننده در صنفخانه های زیبای و برهوای با لوازمات معاصر تعلیمی مجهز به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شود. ساختمان کودکستان ها در دهات و مرکز شهر در اساس هدایت های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یکی از اقدام های بنیادکارانه مسئولان به شمار می رود. سال 2026 در دهه دکانی و چلچل برای 220 نفر کودک مؤسسه های نوی تا مکتبی مورد استفاده قرار داده شد. این زمان در دهه 90 جماعت دهات دکانی با سهم مرد سخاوت پیشه دیار بنیاد چنین مؤسسه نوی تا مکتبی ادامه دارد. مسئولان مقصد دارند که کودکستان بنیاد شونده را در روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار دهند. همکنون با به استفاده قرار دادن کودکستان نو 120 نفر خردسالان دهه 90 به مؤسسه تا مکتبی مجهز با عیانیت‌های تعلیمی فرا گرفته خواهند شد. در دهه‌های دوردست مؤسسه تا مکتبی صنفخانه علاوگی مکتب اساسی در همین دهه‌ها مورد ساختمان قرار دارند. تأمین ساکنان با منزل استقامتی در مد نظر مسئولات قرار دارد. با این مقصد در مرکز شهر بنیاد 10 انشاءات نوی بسیار قبطه ادامه دارد. دوام سال 2026 با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن چنین انشاءات جشنی 800 ساکن شهر نورآفران نورک با منزل زیست تامین گردیدند. همچنین وسعت تدبیرهای بنیادکاری عامل با جای کار تامین نمودن ساکنان به شمار می رود. این زمان در انشاءات بنیاد شونده جشنی که ساختمانشان رفته ایستاده است 1200 نفر ساکنان به کار جلب گردیدند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، نورک، اخبار. با دستگیری حکومت کشور در ناحیه رشت ساختمان بینای لیسه کسبی تکنیکی ادامه دارد. پس از مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات در آن کادرهای طلبات بازار مهنت از روی 10 اختصاص آماده کرده می شوند. گزارش از ناحیه رشت. ضرورت ساختمان بینای نوی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نرسیدن صنفخانه ها و کابینت های فنی پیش آمد.
زیرا با کوچانیدن بینای لیتسه و دیگر زیربناهای ایلاوگی به دیگر مکان ساختمانی یک قطار انشاءات ایلاوگی پیش آمد. این است که در نوبت اول خوابگاه دعاشانه برای 110 نفر بنیاد گردیده و کسب آموزان از دیگر منطقه ها آمده با جای خواب تامین کرده شوند. بعداً در روند کارهای سازندگی مرحله به مرحله ساختمان بینای تعلیمی دعاشانه آغاز گردید که کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار دارد. تا به این حال ما در بینای تعلیمی دوران شوروی بوده فعالیت داشتیم. در عرصه به انجام رسیدن بینای تعلیمی ما میتوانیم کادرهای با بازار مهنت جوابگو و از این شماره هم زیادتر صاحب کسب و معلوماتشون گردونیم. بینای تعلیمی از صنفخانه‌های کشاد و برهوا عبارت بوده. برای بلند برداشتن سویه دانش و ملکه کسب آموزان وابسته به طلبات بازار مهنت تشکیل کابینت‌های آزمایشی، کامپیوتری، فیزیکا، کتابخانه، تالار مجلسگاه پیش بینی شده است تا برای تحصیل دانشجویان همه شرایط‌های تعلیمی مهیا کرده شود. عین زمان کارگران کارهای رنگ‌وبارکنی داخلی بنا را انجام داده ایستادند تا در آینده نصب در و تریزه و دیگر کارهای آبادانی گرد و اطراف بنا به اتمام رسانیده شود. شرایط تحصیل کسب آموزان و بازه مادی تکنیکی لیسه کسبی ناحیه رشت در روند برنامه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سالهای پیش آمد باز هم بهتر می‌گردد، زیرا با انجام ساختمان بینای نوی تعلیمی برای 110 نفر کسب آموز ادامه می‌یابد. همین طریق با بنیاد بینای نوی تعلیمی خوابگاه و دیگر انفراساختار ضروری برای تحصیل و زیست دانشجویان شرایط مهیا می‌گردد تا شماره کسب آموزان از ناحیه‌های منطقه وابسته به کسب‌های طلبات بازار مهنت باز هم بهتر گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. از جانب ریاست агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои саривақт омода кардани шабакаҳои барқӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 шабакаҳои барқи шаҳри хуҷанд аз муоинаи техникӣ гузаронида шуданд. ҳамзамон масъулон ҷиҳати бартараф сохтани камбудиҳои ҷойдошта ва пешгирӣ аз қонуншиканӣ корҳои фаҳмондадиҳиро бо аҳолӣ пурзур менамоянд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади таъмини аҳолии корхонаҳои саноатӣ бо барқ омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кормандону мутахассисони шабакаҳои барқи хуҷанд корҳои таъмирӣ ивази равғани трансформатор нав кардани ноқилҳои барқӣ баҳри тобоварӣ баланд кардани шиддати барқ рангу бор ва дигар тадбирҳои омодагиро дар зиристгоҳҳои барқӣ ва дар маҳаллаҳо анҷом медиҳанд. дар шаҳри хуҷанд 1101 истгоҳи трансформаторӣ барои таъмини сокинон бо нерӯи барқ дар маҳаллаҳо мавҷуд буда дар ин давра масъулини шабакаҳои барқи хуҷанд таъмири як қатор истгоҳҳои трансформаторӣ рангу бори онҳоро анҷом доданд. бо тақвият ёфтани корҳои бунёдкорӣ, сохтмони биноҳои баландошона, кори кранҳои борбардор, пешгирӣ аз расиши ноқилҳои ҳавоӣ аз тарафи масъулин, хатҳои ҳавоии барқӣ ба ноқилҳои барқи зеризаминӣ иваз мешавад ва ин кор дар чанд маҳаллаҳо сурат гирифтаанд. дар кӯчаи хуҷандӣ маҳаллии пуличуқур ивази кабели фарсуда дар масофаи 600 метр анҷом дода мешавад ки айни замон корҳо ба воситаи техника аз ҷониби мутахассисон ба роҳ монда шудааст. кормандони риёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд иҷрои корҳоро назорат менамоянд. дар мавзеи кӯчаи саид валиев назди беморхонаи вилоятӣ барои аз нав барқарор кардани хатти кабели 10 киловолта ба миқдори қариб 3200 метр насбу васл гардид. насб намудани истгоҳҳои трансформатори нав дар минтақаҳо, инчунин насб намудани хатти идхоли барқи 0.4 киловолта, сип намуди кабели намуди оиқ карда шудаи сип 4 мегоим мо дар 11 бандаш ки ба мо ба нақша гирифта шуда будем. имрӯзҳо қариб
7 бандаш бо пуррагӣ, 2 бандаш бо 20% тайёр то санаи 1 сентябр бо пуррагӣ ба итмом расонидан корбарӣ рафта истодааст. аз тарафи кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд дар иншооти навбунёд эмин нигоҳ доштани хатҳои ҳавоии барқӣ аз расиши эҳтимолӣ, таъмини бехатарии ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, васли дурусти ноқилҳо, инчунин саривақт, пурра ва босифат омодагӣ гирифтан ба давраи тирамоҳу зимистон бо кормандону муҳандисони шабакаҳои барқ, соҳибмулкони бинои иншооти хусусӣ дастур оид ба иҷрои саривақтӣ ва босифати корҳо дода шуд. дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри хуҷанд барои камбор намудани истгоҳҳои трансформаторӣ ва хатҳои барқӣ иловатан трансформаторҳои қуввагӣ насб карда истодааст ва хатҳои барқӣ фарсудашуда ба хатҳои барқӣ нав иваз карда шуда истодааст. аз тарафи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд иҷроиши бандҳои нақшчорабиниро зери назорати доимӣ гирифта истодааст. ҳамин корҳои иҷрошуда барои бо сатҳи баланд гузарондани зимистони соли 2026-2027 буда барои бо барқи бемайлон таъмин намудани муштариёни шабакаҳои барқӣ мебошад. дар шаҳри хуҷанд аз соли 2018 инҷониб барқрасонӣ, назорат ва пардохти ҳаққи истифодаи нерӯ тариқи низоми билингӣ сурат гирифта, ин тадбир дар истифодаи барқ самара дод ва маблағи истифодаи нерӯ ҳармоҳа аз тарафи муштариён пурра пардохт мегардад, ки бо ин ҳисоб талафоти нерӯ низ кам буда 6%-ро ташкил медиҳад. таъмини амнияти миллӣ, таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ва омодагии доимии захираҳои сафарбарӣ аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи айнӣ чорабинии санҷиши омодабошии захираҳои сафарбарӣ ва қувваи воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи айнии вилояти Суғд бо мақсади санҷиши омодабошии захираҳои сафарбарӣ, қувваи воситаҳои мудофиавии ҳудудӣ ва таҳкими ҳамоҳангии фаъолияти сохторҳои масъул чорабинии муҳими мудофиавӣ баргузор гардид. чорабинӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо иштироки муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, роҳбарону намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, комиссарияти ҳарбӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандон дар ҳайати захиравии сафарбарӣ қарор дошта доир шуд. бо мақсади омодагии санҷиши дифои ҳарбӣ дар фурудгоҳи марказии ноҳияи айнӣ, ҳайати шахсии ҷамъияти савоми пӯшидаи Талко Голд бо иштироки 90 нафар ҷавонон ва 12 адад техникаву мошинои махсус ҳузур овардем. бо садо додани бонги хатар шумораи зиёди ҳайати захираи сафарбарӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои марбута дар муҳлати муайян ба варзишгоҳи марказии ноҳия ҳозир гардида, сатҳи омодабошии онҳо мавриди санҷиш қарор гирифт. ҳамзамон техника ва воситаҳои нақлиётӣ, соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ низ барои истифода дар ҳолатҳои зарурӣ омода ва аз назар гузаронида шуданд. зимни чорабинӣ таъкид гардид, ки баргузории чунин машқҳо ба санҷиши омодагии захираҳои сафарбарӣ, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ, таҳкими ҳамоҳангии сохторҳои давлатӣ ва такмили малакаи ҳайати шахсӣ мусоидат менамояд. муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ иброз дошт, ки дар шароити мураккаби ҷаҳонии муосир ҳифзи истиқлолу соҳибихтиёрии давлатӣ, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва амнияти кишвар вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мебошад. масъулини ноҳия низ зимни баромади худ тарбияи ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва омодагӣ барои ҳифзи марзу буми ватан аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ арзёбӣ намуда, аз сатҳи баланди омодагии сокинони ноҳия изҳори қаноатмандӣ кард. ҳама масъалаҳои самти мазкур зимни ҷаласаи ситоди мудофиаи ҳудудӣ мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор дода шуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, то дидори оянда.